Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Denny Syarifudin. Hari ini Denny Syarifudin mau meliput pernikahan adat Sunda ya, di Kampung Sukasirna. Tuh kampungnya di sebelah sono di bawah kaki gunung ya. Kampung Sukasirna, Desa Ciwangi, Kecamatan Blubur Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat ya sahabat ya. Oh, dan ini juga pemandangannya sangat indah sekali. Nanti saya meliput tuh di sono no, di bawah kaki gunung ya sahabat ya. Bagaimana keseruannya? Yuk simak terus videonya. Ini ya sahabat no, rombongan calon mempelai prianya sudah kelihatan no, beberapa mobil ya. Kita lihat ada berapa mobil ya. Oh no, sama tuh dua ya, tuh belakangnya diikuti sama Pak Haji. Tuh ya, siap. Sip, mangga mangga. Well. Ayo kita ikuti sekarang ya ke lokasi. Alhamdulillah rombongan sudah tiba di lokasi ya. Mak. Dia nama mobil gitu, cewek si macet gue di kadieu. Ini teh rombongan dari mana ini? Dari Serang. Dari calon mempelai pria ya. Ya ini teh yang menikah teh siapa? Atopan ya. Semoga dilancarkan acaranya. Ya. Bu Haji, mangga. Masya Allah, cantik sekali pengantin ya. Biasa silaturahmi terpaksa kadang wardi anu mana diserang salah sikil desa sejauh. Alhamdulillah biasa tepang di nararaga walimat urus anu mana mudah-mudahan silaturahmi kurang sehingga jantankeun sebab wasilah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terhilang salawat miwah salam kawin dengan pamugia salami nabi curah limpahkeun anu jantan panghirupan tulu pengharapan umat anu beriman, yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhilang pakula wargina para sahabatna para tabi'in atba'u tabi'in, mudah-mudahan sindugi ka urang sadayana salaku umat anu masih nimbang kana salah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala
cek topan nikah dan kaulaan kaan teges kaulan anu ngaran Sri Mulyani kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 5 gram dibayar kontan. Terima nikah ka Sri Mulyani kalawan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 5 gram dibayar kontan. Sah. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa Allahumma aslih data bainina wa alim baina qulubina wa alim baina qulubina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma baton. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa qulubina wa fikum bi ta'atika warzuqna birrahum bidarin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Karena bab pembunuhan gitunya Pak. Ajak ini Pak laksana simpuling laksana ke depan aja. Mudah-mudahan ada yang hadir utamanya ajak ini Pak sarang-sarang nama sing digajar Allah Subhanahu wa taala. Wa putra sing jadi jeroan panggung harna sa kampung hasilna sabadana nikah kampung anak cestopan tinggal mayar mas kawin Pak dan Bapak sok apain Bismillahirrahmanirrahim. Nyuhunkeun panjangsen disadayan hadirin simkuring topan 2000 muslim bade nyalakeun mas kawin kawajiban abdi kapun bojo anu namina Sri Mulyani sesuai sareng anu aya binu akad nikah nugeli di akad yang mengajar mas kawin sesuai sareng anu aya binu akad nikah tadi makanya nanti mudah-mudahan Sri manfaat surah. Mas kawin oke kontan dibayar. Mudah-mudahan si berkah jadinya dan parido baikkan Lukas Rido neng oke kos gitu. Yang sebenarnya neng udah kawin neng ketanya. Alhamdulillah ya sahabat ya, acara akad nikah sudah selesai dan sekarang ini mau menuju ke tempat atau ke pelaminannya. Ini pengantin ya.
dari masjid menuju ke lokasi acara, ke pelaminan. Adek, hati-hati. Nah, digandeng. Ini rombongan ya. Alhamdulillah lancar Ustaz ya.
payun Bu. Ibu punten simpen lah tanah ku abdi, mau di sana ka bumi ku abdi ge. Mohon mangga. Salim Ibu. Ya, tok. Boleh pelukan. Peluk. Cipika tahan Bu setengah jam Bu hajinya bias. Mohon mangga. Atas kenging. Alhamdulillah. Mangga linggi. Ari teteh-teteh kumaha cenah tuang teu sami saatos ibu-ibu. Teteh-teteh mangga buku bapak-bapak heula. Sambil nyicipin naon saeskantan katuangan anu parantos disayogikeun insyaallah ribados ngagaduhan grup Marawis anu parantos familiar di dunia maupun di akhirat. Aya grup Pangitan Muhun, aya grup Parawan 85, aya keneh ayeuna. Alhamdulillah tiasa tepang. Masih seueur tuh. Masih seueur. Dan ini antaranya yang bawa kasur ya. Wah, hati-hati. Abot. Dari ibu-ibu grup Marawis Al-Hikmah kanggo Teh Sri Mulyani sareng atopan mugia cing janten keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Amin ya Rabbi. Dapat rezeki yang banyak. Dadah. Sip. Kasih Bu. Iya. Ini ada Neng Sipa, biasa seperti biasa ucapan dulu atuh, ketemu lagi ya. Ucapan dulu buat kedua pengantin. Gimana? Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semoga dikaruniai anak yang soleh-soleha. Amin. Ini teh yang menikah teh siapa? Itu saudara juga. Saudara juga ya. Terima kasih Neng Sipa. Terima kasih Ayah. Yuk. Umur 17 tahunan ya. Gitu. Kirang kan ya sakedik deui. Mata kayak nama dia alajar kayak gini. Hapunten sakat-sakan kene. Bersama Budi Foto Studio. Ya ayyuhan nabi sallallahu
ya no. Dikempelkeun ayeuna atos kempel ke dilirengkeun. Sawer. Ulah ka parasmanan moal tiasaeun ka payun we. Ka saha? Oh teh nok teh ya. Siap. Rezeki anu pantos diawurkeun sing kagen tosan langkung ageng amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh korsina mereka sisikeun. Abi nyerek asisten insyaallah ku asisten. Siap Bu, siap. Eta ibu-ibu anu nyadak kurang kali, sakira-kira ngaganggu karena nyawer alungkeun heula. Ka bapakna. Siap. Sok nih. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Jempe tahu awur-awuran acan. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Siap. Ya Habib, ya Habib, ya Habib. Dikawitan ku panganten ya. Dikawitan ku panganten. Nanti. Kalau Bu Haji ya nomor seberapa orang? Diborong Ibu, naon wae ya. Tuh. Kenging baskom sareng naon teh. Tuh, seueurkeun nih, sabregi nomor sabreta. Aduh. Waduh. Ieu mah mupu we, ieu mah nya. Mupu. Nomor 5. Tilu. 25. Mana? Marawis dapat apa? 5 unggul. 5 dan 7. Nih hei ah. Menapa ah? Gayung. Aya kene Bu. Hampir buka isa aja doang lagi, kalem. 13. Apa lagi ada mie? Mie tuh. Genep deui. Masih banyak ya. Kawan yang belum tertukar. 47. Lu 12 mana 12? Kosong ya lah. Ya 13 mana? Plus. Mau 12. Satu, dua. Beka mana? Bebas nih. Mama di mana? 1, 2, 3. Iya, oke. Terus nalebat pesak we. Nalebat pesak. Iya. Isukannya tengah di mana ya teh? Isukannya di mana? Non, isukan deh. Bil muhaimin abadi maula. Masa salah baik kita ngomong kan.
Petriasi Jawa di Tawi. Bos sosis. Jelang malam. Selamat siang. Gimana hari ini? Di Sepil. Ya, Sepil ya. Ya di atas awan ya. Ini nih, Bos Aromanis. Oh, lagi proses ya. Gimana? Lancar, Bang? Alhamdulillah, Bang. Amin, amin. Bos Aromanis. Itu teh Cikakak teh tamunya dari Kampung Kubang. Bos lukisan di sini nih. Senyum, pados. Sampai karas ngamerana kena nu di cantik-cantik gini kan. Betul. Mau boleh dah. Kiss you. Ya Allah. Pimpinannya siapa ini, Pak? Pimpinannya siapa? Oh, Pak Ustaz.